Bwana Mbirachima. Gute se? Zebigora. Oya mbwira bimeze neza. Oya byagenze bite? We. Nyine nagiye. Adena yabiseka ibi. Nigwisha. Koko se? Yabaye. Byarangiye gute? Byarangiye gute? Ngiye kumamagara. Hari nimero ze watwaye se? Wapneze mshyize mu mufuka. Uzimshyize mu mufuka. Akeka ntago yabura ubwenge. None reka banze ngiye kunywa amazi uko bimubwira neza. Nushira mu ubwenge nzakugurisha. Banze mu amazi gato. No mugore bari kumwe. Rero mu bwenge kumva wowe kurura ifoto yawe nawe sibyo nzagupanyika nzaguha 50k. Sure muri kumwe uzumukira nanjye. Ntago nakubeshye wowe nkorera iki kintu. Ifoto turi kumwe. Ngiye nshaka ifoto nyine muri kumwe. Turi kumwe mu cyumba cyawe kumwe bakundana cyo. Umva byaba byiza muri nko mu cyumba. Urabishobora? Asumze byananira bya papa byari bigoye buri. Wowe mupangishe pe. Ko birakenewe ngenda shaka ifoto ye umva. Ngereza 50k seza. Shu yabikoze neza. Yego. Uko byibisha bikoze neza. Abona ndumwana wavuga ngo bikoze neza. Yibase. Umva shu ako nubikora neza none si. Nzagusohokana. Niyo gahunda afite ngo gusohokana. Ahubwo dore ikintu ushaka ko dupanga rero. Urumva mbashu. Ndashaka za nimero za mukuru wawe. Sibyo? Nimero za mukuru wawe. Umushakira iki? Oya shaka. Ariko ibintu byawe byose ufashiri. Ayagenda. Ndashaka nimero za umugore wubatse ufite umugabo. Unanateganya gukorera akantu urumva bitabigoye. Umva. Ndashaka ko nimero ya mukuru wawe, sibyo? Noneho akanshaka ko tudiringa ndashaka hari tunshaka ko tudiringa kandi tuzakugiraho inyungu sheri. Uduki ntatswe nkeneye ko ga surprise kandi kose nateganya gukora. Okay kanziguye. Bazandika se cyangwa nikoreze muri message. Yime kuri message nta kibazo. Ubwo amaze kugifatisha it's okay. Oya mwana w'umurugo ngomba kumusokana. Ndumva byatangiye guca mu rugo kumusokana. Okay. Sawa sheri. Baza kubwira gahunda yindi urumva nizo deal no kugira ngo tuzidiringe tubiziranyeho neza kugira ngo mbenda ni wowe deal tuvuganye umva igire gutya kiceri ndazanabire gukora wonye nabonye rekura bwasi kundi twere nagariko mwebwe n'abadamu nitsitazaho gusa kirari mbana rero Rahira tabusha papa ko mukuru wanjye muzira ubu nta kintu yaketse ntase yabura gufuza uzacunge neza utazagukeka aya mwana mu gaskeza ubwe ubwo wagenda kwizeye ubunigejwe amagara cyari kabyemera Vani danje wowe 50k ndashaka kwaje shwa mwemere 50k ishanywe 50k shangiye ndagusohokana ushaka ahantu kumbe gusohokera umbire bicamo umbira musohoka aho ushaka. Okay. Sama turi hafi ya muri sama nzahita nkujyana sama igihe hafi kuza. Okay. Saka mbeni igendanye premier. Sawa. Shondone yarakuze none. Signori zande sungo. Kanzi yamagara ariko mviri. Allo? Mwiyo neza? Yego, mwiza mwiriwe. Excuse me, nari mbonye agapapuro kanditsemo nimero zanyu. Yo, ntabwo wamenye?
zuzuye mubaraho neza. Sorry, ndumva utari kunyibwira ariko neza. Hari ibindi bintu ndi gukora? Ko muri byiza cyane. Aho muri tumwe twavugana. Okay, nta kibazo ngaho mbwira ariko nurenze. Umuntu mwakwiye kumugira neza. Yo, Imana ishimwe. Wa mwana se yarakize? Oya, wize. Umukobwa mwagonganye ujye ku kazi banza ari wakerera. Ndakwibuka. None se nimero zawe zagize gute mu mufuka wanjye gute kubicanze? None kumurusha kubona akunda gute. Ako n'ubu turi kuganira? No, ndakubwiye turi kumwe tu. Asore ntibyakunda nshuti ya. Mfite umugore. Hari ikibazo kumwe wa kabiri. Hajya mbwiye ko bitwa gute? Yani, Nicole. Byivuze ntabwo bishoboka Nicole. Wakihangana ukomeza akazi kanjye. Wowe tuzo gupatisha wanjye. Uri guhwanjye wabyanga wavuye neza. Wiki? Uriya mugore w'ibiryo aribeshya pe. Umugore wanjye uramuzi? Ego mutara menshi. Arya niba mbwiye ko witwa Nicole. Umugore wanjye kagira icyabo. Uzambona. Izi nimero zawe. Reka nzisevinge. Ngomba kuziharibu. Besho ujye ubwone. Ikina gute? Numva nzi. Kugeza naho uzi umugore wanjye? Wowe tunze uvuga. Allo? Oui, Nicole. Umeze ute se? Shana nanjye meze neza, hari ahantu nagiye nyine kuryoshya tu. Gahunda twapanze se geze. Umva shacyaze ngereka mugize kuri Nicole, njye sinakubeshya. Sinifuza ibyishimo hagati ya Delisia na Terike, kandi ikindi ndashaka ko atangira kumushidikanyaho. Turabigenza gute? Urabizi ko nakwizeye nk'umuntu mukuru. Okay, ubwo nawe ndashaka uko mbigenza, ntabwo ndi umwana. Sawa nare. Ubwo ndaza kukuvugisha ningera mu rugo. Be. Bite? Sabe. Neza. Ndananiwe cyane. Sawa. Kafone kandi gato. Uzi ko nagashize agasize ku kazi. Ari muri kigo nzi kutajya upfa. Ndananiwe pe ariko ukambwire. Skora ku maso washaje neza. Be kambwire. Abantu bagusazisha. Baratwaye byinshi.
ko mbona ufite stress wataye umutwe muri hamwe njyewe mfite ikibazo hari umuntu sibyo ariko ndashaka ubyumve neza hari umuntu n'umukobwa yakoze iki rero ikibazo gihari be njyewe ndi kwibaza umukobwa umbwira ngo aranzi akuza ate yambwiye ubuzima bwanjye njyewe ngo aranzi yamamagaye mu kazi kuri telefone ahubwo uzi ikindi ambwiye ngo nawe urakuzi nzi iki ndetse konzko nta mafuti tugira muri leta ntaki yambwiye ngo arakuzi Bebe Nicole ninde? Oya mbwira Nicole ninde?